Pozdrav svima, dobrodošli u prvi podcast Žene i moć, a moja gošća je zaista jedna moćna žena, jedna od najmoćnijih koju ja zaista poznajem, pa bi zamolila je da se sama predstavi, jer ne bi htjela da izostavim bilo što iz njenog života. Jao, pozdrav, dobar dan i kako ste? Ja sam Fatma Bulić, imam 24 godine i dolazim iz Tuzle. I to je to za sad. Pitaj me što te zanima, nemoj da ja pričam. Ništa, ostatak ćete saznati zapravo iz našeg razgovora. Evo, Fatma, ja nekako htjela da počnem od trenutka kada sam ja saznala zapravo za tebe. To je bilo kada je bila tvoja srednjoškolska matura i to je bilo u svim medijima, jer su svi tvoji odnosno ljudi koji su išli sa tobom u razred, zaista su napravili jedan jako lijep gest i to je bilo u svim medijima i bilo je nemoguće zapravo mi koji živimo u Tuzli da ne saznamo za tebe. I onda ću juče saznat da ti zapravo nisi mogla da ideš u srednju školu. Pa malo mi je to sad kao slomilo mi je snove, jer kao bilo je tako lijepa vijest u medijima i onda juče saznam da zapravo nisi imala pristup, odnosno da škola nije bila prilagođena, pa me zanima to neko tvoje iskustvo zapravo kroz srednju školu, mislim koje ti je zapravo nažalost oduzeto na neki način. Pa moja matura kad je bila 2016. godine, proglašena sam za najmaturanticu iz nekog razloga, iako zapravo nemam pojma zbog čega. Ali nebitno, mediji su takvi kakvi su, jednostavno stvar je bila priče na način na koji su je publicirali tako kako jesu. Međutim, niko ne zna drugu stranu priče, odnosno slabo ko osim mojih najbližih ljudi. Bez obzira na to što sam ja u školi bila zaista jako dobro prihvaćena i što su i profesori i svi bili fenomenalni ljudi, ja zapravo zbog tehničkih stvari zapravo nisam mogla da dolazim u školu sa svim mojim prijateljima koji su tada išli redovno. Odnosno, propustila sam taj segment koji kaže da je školovanje zapravo najbolji doba. Ja sam svoje najbolje doba provela u kući, učeći. Međutim, dok svi ostali bili vani i zapravo se socijalizirali na neki način. Tako da je to nekako dupla medalja moje priče. Nekako naravno da je bilo malo čudno i posmatrati sve moje prijatelje koji su se družili svaki dan. Ali zbog nepristupačnosti, zbog toga što je moja kuća i moja škola bili jako udaljeni, zapravo jedna od drugih, nisam bila u mogućnosti da idem svaki dan, tako da je nekako taj period mog života ostao tamo zapravo gdje sad jeste i na način na koji se desio. Da, evo, mislim, na početku su to baš super rekla, jer upravo zbog tog plasiranja u medijima koji se dogodilo, sam ja stekla pogrešnu priču, da bi jučer čula zapravo pravu istinu, jer tad ja kad sam to pročela sam bila sigurna da si ti imala pristup školi, da si išla svaki dan, da si mogla da se družiš, zapravo što ti kažeš da si imala to neko srednjoškolsko iskustvo. Da li bi rekla, da li se išta popravilo evo, od 2016. do danas, bar u Tuzli? Od 2016. godine pa do danas, evo kraj 2021. godine, zaista jako puno stvari se popravilo. Odnosno, mi smo napravili jedan ogroman boom u cijeloj zapravo državi manje više, ali prije svega naravno i u Tuzli. Zato što od tada pa do sada toliko mladih ljudi je prošlo kroz školovanje. Počelo da radi, počelo da ide na fakultete. Jednostavno, napravili smo priču u kojoj ljudi imaju život i u kojim živi onako kako oni žele da žive, odnosno dostojanstveno prije svega, a posle toga je naravno kao i svaki drugi čovjek. Jel? Tako da puno stvari se promijenilo. Drago mi je to čuti, zaista. Nekoliko generacija posle mene je išlo u školu svaki dan, tako da je to jako lijepo. Neki moji prijatelji su upisali fakultete, pokrenuli firme, putuju, tu su, znači, jednostavno smo tu, snažni, ponosni i vidljivi. Dobro, to snažni, definitivno to mogu da se složim. Evo, pošto ja u svom stvarnom životu imam emisiju koja se bazira na automobilima, stvarno me zanima kolika je poteškoća kada se vozači parkiraju na trotoar. Jer zaista u tom trenutku ne razmišljamo o drugim ljudima, nego jednostavno kao, vidi ima mjesto, neću platiti jer su to naravno besplatni parkinzi. Eto mene za 5 minuta, sad ću ja nikom neću smetati. Se 4, tu sam, a to nikom neće smetati. Pravo po zakonu sa 4-15 minuta imamo, tako da bez obzira na sve u pravu su ljudi definitivno. Ali međutim kad se tiče tehničkih stvari,
to malo dolazi do problema. Jer prije svega ja sam vozač i znam šta znači mjesto koje treba 5 minuta da se obavi. Tako da, razumijem. Ali međutim, nezgodno je kad ne vozim i kad idem pješke ili na točkovima, kad se kotrljam okolo. I kad dođem do mjesta gdje je neko parkirao vozilo i gdje jednostavno si zatočen. Niti možeš naprijed, niti možeš nazad se vratiti jer moraš ići kilometar dalje, a niti možeš da prijeđeš taj trotoar jer je 20 centi visok, tako da bukvalno ne možeš nigdje, moraš da čekaš nekog hoće li ti pomoći ili neće li ti pomoći. Tako da nekako ovisiš o drugim ljudima, međutim i to je u redu jer svi smo na kraju krajeva ljudi jedni za druge, tako da još uvijek se za moje 24 godine nije desilo da neko odbije pomoć, tako da ljudi su stvarno predivni. Drago mi da čujem da živim među takvim ljudima. Evo, zanima me nekako tvoj svakodnevni život kako izgleda. Ja vjerujem da se naravno, zanima me zapravo koliko smo mi prilagođeni, odnosno nismo prilagođeni. Kada se neko nalazi u kolicima, jer ne možemo da pristupimo dosta ustanova, recimo, koje su, ne znam, potrebne. Ti odeš da izvadiš ličnu kartu, na primjer, što je zaista nešto moraš da imaš. Pa, znaš kako, kad pričam, onako više volim da pričam generalno o široj problematici mladih, odnosno ne fokusiram se samo na marginalizirane skupine. Međutim, mi imamo dodatan problem uz sve ostale probleme koje mladi posjeduju. Nepristupačnost prije svega, kao što si već rekla, znači nismo u mogućnosti samostalno da odemo da izvadimo dokument koji nam je potreban. Nismo u mogućnosti da odemo samostalno da obavimo kupovinu. Neki taksisti neće da nas voze zato što imamo kolica. Sram vas bilo stvarno, znači ne mogu da vjerujem. Pa dobro, mislim, tehnički nije moguće staviti gepek zato što su kolica velika, gepek mal, tako da i to razumijemo. Mislim da postoji mogućnost, samo da treba probati, pokušati. Skinuti točkove, to je jedina mogućnost. A ne učestvovati u diskriminaciji. Tako je. Međutim, šta je tu? Idemo dalje. Kao društvo, mislim da se u prethodnih par godina velike promjene dešavaju, generalno u cijelom društvu, ali to je zato što mladi su odlučili da preuzmu aktivniju ulogu u životu lokalne zajednice, odnosno počeli su da se pitaju i počeli su da rade na ključnim pitanjima koje je zapravo jako bitna za živote mladih. Sad nevezano koga i nevezano kakva je pozadina zapravo tih mladih ljudi. Ali međutim, drago mi je što vidim da ima toliko predivnih osoba koji su tek počeli da živi, a koji zapravo radi toliko velike stvari. Jer te velike stvari su nam definitivno potrebne, jer ukoliko želimo da mijenjamo nešto, svijet, državu, sistem, moramo da krenimo od sebe da mijenjamo. Da, što bi se rekao, jedno po jedno. Tako je. Evo, ti si upravo navela te mlade ljude koji se zapravo ne libe da pokušaju, da probaju, da se nekako izlože, mislim, zaista često ćemo naići na, ne znam, neke ružne komentare da mi, ne znam, mladi ne treba uopšte da se borimo za sebe, jer zašto bi? Sve nam je u redu, nam je važno samo da imamo noćne izlaske, što uopšte nije istina. Pa zanima me, evo, ti si u uvodu zapravo bila jako skromna, pa me zanima da nam kažeš malo više o svom aktivizmu zapravo. Gdje si ti se aktivna, šta si se postigla? Joj sad, joj. Imamo dovoljno vremena. Pa znaš kako, ovako, ne volim generalno da sad nabrajam, ja sam tu, odnosno funkcije koje obavljam i koje radim, jer to je nekako manje i više bespotrebno. Međutim, kad čovjek radi ono što voli, zapravo ne provede ni jedan dan radići. To je onaj najljepši dio. Najljepši dio. Ja trenutno sam kod kuće, studiram i radim, prije godinu dana sam dala otkaz, jer i mi možemo da damo otkaz, prije svega nismo vezani ni za kog, tako da ukoliko neko pomisli da može da nas veže platom, ne može. Tako da sam trenutno kod roditelja. Radim jako puno, iskreno, čak i vikendima, sutra moram raditi. Izvještajem pisat, ali meni se nećemo sad... Ne znam kad ćete ovo gledati, sutra je nedjelja. Sutra je nedjelja, upravo. Tako da nekako se trudim da budem u krugu velikih ljudi.
i ljudi od značaja, jer sam mišljenja da puno toga možemo da naučimo od ljudi koji zapravo znaju nešto. Lako je biti pametan u sobi gdje su prosječni ljudi. Da, kažu, lako je se uzdignuti u mrtvom moru. Upravo tako. Ali međutim, bitno je se okružiti pravim ljudima, pravim prijateljima prije svega i osobama koji su tu i koji vas podupiru na način na koji vjeruju u vas i ono što radite. Znači, moj nekako fokus i domen je polje ljudskih prava i prava žena prije svega, tako da mi je drago što sam danas ovdje u Žene i moć. Tako da, to je to što se tiče mog aktivizma generalno. Evo, napomenula si da si dala otkaz. Ja mislim da i mladi i stari nekako u Bosni i Hercegovini stvarno nemaju hrabrost da daju otkaz, da pređu na drugi posao, da pokušaju nešto novo, čak i kada im se nudi prilika. Nekako mislim da to vučemo nekako iz prošlog sistema, gdje čim završiš školu, odrediti se posao, dobiješ posao, ti to radiš do kraja života, a mi danas živimo u vremenu gdje je to zaista pa nemoguće, rekla bi, ako želimo neki veći uspjeh, treba da se oprobamo u više nekih stvari, u više djelatnosti. Šta bi rekla, kako smo zaglavili u tom sistemu šuti i trpi? Pa znaš kako, to je jedna mašinerija koja je osmišljena na način da funkcioniše. I na način na koji to nije bilo ko došao i rekao to će da bude tako. To su pametni ljudi skontali na način kako da ljude drže u okovima i u kutiji, tako da oni budu ovisni o poslodavcu. Tipa, ljudi završe mašinsku školu, zna se šta će raditi, znači sigurno će biti ekonomisti, raditi u banci, znači radit će određene poslove. Imamo 5 firmi koji zapošljavaju mlade iz mašinstva. Tako isto i svih ostalih škola koji danas mladi imaju priliku da završe. Međutim, kad se radi o aktivizmu i kad se radi o nekako šta ja želim da budem kad porastem, to većinom zaboravimo oko 12. godine. Ali, ja se ne sjećam šta sam htjela da budem kad sam bila mala. Ja sjećam poštar, ali to nebitno. Neki drugi put. Drugom prilikom. Ali mislim da je stvarno jako bitno da ne zaboravimo šta želimo da budemo kad porastemo. I da možemo da budemo bilo šta, čak i astronaut. Da. To je jako puno djece želi da bude, ali to nije nemoguće. Jer zapravo mi svi krećemo iz iste polazne osnove. Da. Svi smo tabula rasa na početku zapravo i mislim da su naši snoviti neke ambicije zapravo ono što nas dovede do tog cilja ili ne dovede, zavisi od osobe. I puno rada, prije svega. Da, definitivno. Niko nije preko noći. Mlade, zato što ima stvarno jako puno njih, bez obzira na ove što radi, što su aktivni, koji zapravo nisu motivisani. I ne vide perspektivu u našoj zemlji i motivaciju da nastave da radi. Tako da to nije tačno, jer Bosna i Hercegovina, sistem kakav posjeduje, definitivno da ima i prilika i mogućnosti i za rad, i obrazovanje, i zapošljavanje. Kao što sam malo prije rekla, svi imamo istu polaznu tačku. Tako da nema se drugo šta dodati. Evo, hvala ti, želim da ti se zahvalim. I htjela bi za kraj da te pitam da kažeš mladima koji zaista misle da ne mogu, da su, ne znam, da ih neko ograničava na neki način, neku poruku što je tebe vodilo kroz tvoj život zapravo, šta je tebe motivisalo? Pa možda pomognemo još nekome. Ne volim da šaljem poruke za kraj, definitivno. Ko ne zna kako nek mi se javi i onda ćemo da razgovaramo naširoko na koji način se može da uspije. Evo, Fatma, hvala ti. Jako mi je drago što smo imali priliku da je ovako formalno razgovaramo i nadam se da ćemo imati priliku da surađujemo u budućnosti. Također, hvala vama. Hvala što ste gledali, nadam se da ste uspjeli ostati do kraja i ništa, vidimo se u idućoj epizodi.